Kithomo ni kioto kia mwana wonthe ndene ya muongo yo Kenya. Mutongire nawe abachu kumira kendo tira mwana uyu na kuona kithomo rere na ate kwangaratonwa kinya nini. Kiri skuru imo ndene ya kaunti ya Meru na Tharaka Nithi aritoba rithomera runguro mitina kinyira sine bithuku na mwana uyu na kwiriro kwithira nende akithima na kathali na bangi ndene ya nthikuru ya Kenya. Ru ni ronoro mwanya rwa kithomo majo ne chunji kebili ureteri ni John Nthika. Kumaniana gichunche kia mbere muthenya gwegoro ke ruono ruro mwanya kithomo maganjone na gaturonire irasi kathumba bia ECD bikarita minanda na gakinya aciari bakiraramika nontu bagutuika arimo ba ECD bationekaga arimo mwangathai yati baritana on voluntary work aciari bari mwigore anya mbeca ira bari na twara tuinge twemechie nontu ba aciari kore mwigore ya mbeca itochwanite na minista urorungamirite mandu makithomo ke ECD county ya Meru no Dr. Esther Rukunga na aratutaririe mantu mwanya megenie na burabo bangite barita thirikari gukiria mathomo ma ECD. The employment of ECD teachers. Arimu peto ba ECD will take a lot of time but are employed. Kwa hivyo His Excellency the Governor a program a plan ya kuandika our ECD teachers kinya kethira atumba kuandika very large number. For now we shall start to cambridge na a number era together to capture in our budget to ina irasi via ECD BP3 tengo already and they are ready to be commissioned by His Excellency the Governor. Chonde, we have 39 complete projects. Imwe, mwanka 39. So, funding program we get there in all public ECD schools. Kire thina nio ya irasi bia primary bila bitari rungurwa county. Toromba. Antubara bathoma chukuru cheto especially primary chetigania west. Chiliali mbaya ethani chukuru bo beseti bona bora ukari bona bora batele bora alumni itwendete kumenya thina imbi nontu gutuika ichukuru cha primary gichina thina eno ti secondary muno aratuchwanite na manager wa CDF Tigane West no Ezron Mageria urakiaria bantunia mubunge wa Ntere cha Tigane West ataririte muno thina eno yumanagia na mbeca inkai ira irekagirwa thirikari nene cha kurungamira mathomo kiri chukuru cha primary ira chiyekene muno ta capitation no weta na moka ithira pengine secondary schools especially day ikwambiriria ni kwithira igiakwa na ikona pengine support kana infrastructure support ira mbike kwithira kenda ya kuluganya primary schools chithete chirio ita muno mbe chire chuma ke thirikari ira cha capitation. Of course utomba compare ichitha chiki secondary schools na primary schools ba chitha chiki kidogo mno rimwe ichire mainya kubwithia commit mahitaji kidogo omba wetu kwa primary school ina chioro vitena mirango anto pengine biko kimarenchi na manto yange au no kada primary school no struggle ku maintain manto yara Ezron Nkurukia riuga barita atongere bakuma Ntere ino cha Tigane West ibombire kuona thina eno ni gutabarikia bunene kiri chukuru imwe cha primary na watuike chikomboka na buru na arabo bambirie mutaratara ukumenyekana ta academization urakuga no antu bara bathomagera guntu primary mwanya guchokia guoko na waka ira ithukangite na inya. In terms of academization chukuru nyingi chitete kero lakini itakinya hara tukwenda chitherire na inguchokeria nyankatho muno Skuru imwe ira china very strong alumni association. Okulugera effort ya Mheshimiwa Mutunga okulugera mchamani rara yoka njalo 2018 na requestre alumni. Baraba okadha for example adho skuru fulani na no etre ngaira otethia mantu yaku ya bwanjira mwanya ukomba utumira networks ira winacho nikenda antu ba come together as alumni bakombinya kwithira give back to the schools.
na arakiri gicunjĩ kĩa bithatu na kĩa mũthia kĩrĩ wono rũrũ tukenda kumenya mũtaratara ũyũ wa randomization wambĩrĩtie ntere-inĩ ciatigane wezi ũtethatethetie ata na antu bara bangi weguo na bacukobie bagaũkĩire cukuru ciao cia primary. John Thiga, Weru TV. Ama tusemie shairi. Hatusemie shairi.